Muraho turabashuje kuri Gita Secret Channel, My African Queen. Niyo song tugiye kwiga, niyo ndirimbo tugiye kwiga. My African Queen. Nukuvuga ngo rero indirimbo yacu tugiye kuyiga iri muri ki. Twabonye amanota tansiyo. Aha ngaha nukuvuga ngo twabonye ko ari nota. Twabonye ko ari nota rya A sharp. Nukuvuga ngo tugiye gukoresha A sharp. G A sharp. Yes. A sharp nukuvuga ngo iri somo rero nshuti zanjye ntago rareba umuntu w'umutangizi, muri kubona yuko na barcode. Nukuvuga ngo risaba umuntu ufite ahantu amaze kugera muri muzika ya gitari. Nukuvuga ngo rero indirimbo yacu My African Queen tugiye kwiga uburyo icurangwa. Ntago turayiririmba, ntago nyizi neza kuyiririmba. Nukuvuga ngo tugiye kureba uburyo icurangwa, wenda turarimba akantu gato kugira ngo nutayizi ahite yumva iyo ariyo, wenda yazana isacinga. Ni indirimbo nziza cyane, My African Queen. Nukuvuga ngo tugiye nkuko tumaze kubivuga tugiye gukina muri nota rya A sharp. A sharp. Nukuvuga ngo iyi ndirimbo yacu ifite amanota 4 yonyine. Harimo majeur cyangwa se major chord eshatu kumwe na 1 minor chord. Twabonye minor chord niki, major chord niki. Twanabonye n'ahantu bitandukaniye. Wowe uri kureba iyi video ukaba utabisobanukiwe, biri inyuma wajya kureba mu zindi video birahari. Nukuvuga ngo tugiye gukoresha finger style, tugiye kureba amanota, turebe na finger style. Biroroshye cyane. Muri kubona iyi tambu yacu. Tambu tunakoresha middle finger ku nota rya mbere, A major sharp. Muri kubibona sambira kubita guhera kuri string ya mbere imanuka ikubite itatu yose. Muri kubireba. Noneho iyi middle finger irahita izamura kuri string ya kabiri. Muri kubyumva? Duhita tugwa noneho duhita tuza muri G minor chord. Dukore nk'ibyo twakoze hari. Muri kubona nituza ahangaha iri nota niriye nkuko twabibonye. Ahangaha ni twabonye kari C. Yumanuse C sharp D, nukuvuga ngo iyi ngiyi ni D major chord. Nabyo urakora ni bimwe. Biroroshye cyane. Nukuvuga ngo uko ndatangira You are my African queen, the girl of my dream. Nuko imeze indirimbo, nuko imeze. Muri kubona yuko biroroshye cyane. Ibyo ndakora ku nota rya mbere nibyo ndakora mpaka indirimbo yose irangira. Ukubona yuko na manota 4 nkuko twayabonye ni harimo A sharp major, dukore G minor chord, dukore D sharp major, none duhita tumanuka ahangaha. Yuvuye kuri D sharp major ahangaha uhita ujya kuri E. None nukuvuga ngo iyi ni F major chord. In shape of what? In shape of C. Tuzabireba mu barcode. Muri video ikurikira ahangaha. Kuko twamaze kureba amanota yose ari kuri E string na A string, igisigaye ni kureba noneho uburyo ushobora gukora inota uvuye kuri ya manota twabonye.
biroroshye cyane. Muri video ikurikira the following niki nama barcodes yose ayo wifuza yose. Musige comment mutubwire ukuntu bimeze, like, share na subscribe ni ingenzi. Turabashimiye kandi ku bufatanye bwanyu mutwereka umukurikirana amasomo yacu. Bye, turabakunda.